Hadin kejing sengu hangamai, kejing sengu klan. Jong kileno Hamas. Henry mentah. Layok sengu kumbakin jadu nok sendon nakani kesela bertai. Nomor hadin bakila. Hertma kan dit kensan ya kari Israel. Bat kari Israel. Kum kejing ya dai lade kala hapan penpai kala segiru. Hakidi ki ars nilai sengi. Ki yang kisem. Hakasa ila klem. Itu itau syuk. Nagadau ka jingter jong ka Israel da ki bom ki baklan bon bat ki layu i ya ki jing plu jong ki yeng kisem len ba ka jing kemding na kini ki bom baklan bor jong ka Israel sengu kumba ki Hamas ki la bakla man hertma ya ki Israel na ba timtip ba ka Israel kan bom shiposha lani arposha ban ya ka ba ki Hamas ki lale hadu menin kesngi si jar ars pa ngot Inong Palestine kilayap bat jar ars pa ngut ha Israel ru kila kelon yap Henry kejing yele nang ni syakmat kan nang jur syusyu bat san hajar lais pa kendai ngut kila mensau na baro arlian jong kini kiri kibalai hirtma menta mar liang nadu baka Israel kelakwa ban penpai keliang ya kejing le jong kileno Hamas menta la lais ngi Hagasa ila syong klem light klem pniang kali bat kiwe ru kijing don kam kiba jupan don kam man la kesngi kumban chupen kan mau sa kendiat hang ne namar ka Gaza ka chania ka hap ban chania lut ha ka Israel ban penbiang ya kidai kijing don kam nadu ka bam kadi ka bat ka bor jing syai ka ding elektrik ru ka hap ban chania ha ka Israel ka Gaza wat ya ka pniang kali ru kala hap ban chania ha ka Israel ban penpoi syaki jaka kibenta jangka bat kileno Hamas klem dak perkat ilade baka ei ke bancia anda kile ya kani kekam Henry mentah ihap ban syong klem bam klem di klem klem wa klem pniang kali klem light dai hang ni bakileno Hamas kin sayap terkong hakisngi kibandangwan namar ya kita baro ke Israel kalakang lut sebak ban penpoi syaki dai kijaka bat kibriu jong ka Gaza tin sayap tangan lani yap terkong bat ka Israel kala bom lut ya ki jakat rekam jong ki Hamas ki ufis trekam jong ki Hamas bat ya ki jaka syong jaka sa ru kumju klem map kala ter na phang kat badan hakatei ke jaka bat ka Israel kala yo ru ban bom ya ka jakat rekam jong ki leno jihad ki badan ha Gaza hadin baka Israel kala teng ban bom ya ka Gaza klem sange kila no Hamas ki badon ha Gaza kila ong balada ka Israel kam sange no ban bom ya ka Gaza kila no Hamas kin sa penyap no ya ki briu jong ka Israel ki bakalayo ban kit ban ra ya kini ki briu ki badang imenta ki ba kila no Hamas kila yo kem ya kita ki briu ki balara na Israel bat lada ka Israel kam sange ban bom iki kan penyap no yaki menta bat ki Hamas kila yuturu bakila yo ban rabor kumba sispa ngut i ki briu ki badai na ka Israel Henry kini ki briu ki bakalara kam semla penyap no yaki Henry lada kani ka jing ter jong ka Israel ya ka Gaza kandang yai teng bat makiru kin penyap no ya kita ki briu ki bakalakit bat rabor Henry ke Israel kam semla pencak skor ya kata ka jing ong jong kileno Hamas Henry kalapan krek ya kisipai bahkan saitam kumba silak ngut ban tawir ban yo ban pelaj ya kita kibla syarak bor bat ke Israel menta kalapan krek lupa kumba silak riup kendai hajar san spa ngut ki aktif soldier bat saulak riup san hajar ki reserve personal lailak kisipai kiladap ban ready lupa menta si jaga marsenda bat ka Gaza mentah kila ap setang ya ka hukum ban sedang no ya ka thama na rangkeu tang kata Henry na sunru daki drone bat ki jet thama na kendauru daki kali thama daki tup timan bat daki wei ki badai ki kali thama harengkat ki tiarele daki suloi ki baklan bor bat u prime minister jongka Israel uloong sian ngin sabom bat sarlut napang ya kileno Hamas sana rengkeu bat namar
ki Hamas ikwa ba uwei pa uwei unsa mat ya ka jingyam bat en omlaj uwei ru udkhot jong ka Hamas in samat lut baro ya ka jingyam bat Prime Minister jong kari India kila terwa sya ka Israel ba makiru kilong ki balakloi ban nyerap ha kani ketma ka bamenta Henry ke Israel kelaong mimpat dan kam ya ki parlok lene ya kinong yerap jongi menta namar ke Israel kadang biang bat kimpat dan kam yeno ki parlok ban ya snok tilang ban ya kun ya kani ketma bat kinong Amerika pat kila don breng kejing bitar ke bakrau namar ba khat arngut kinong Amerika kila syak penyap ha kile no Hamas bat Joe Biden uloong ngin ailat ya ke Israel bakan ya kun ya kile no Hamas Henry uloong pat bakam day ban penkeng ya ki kendon tma ka Israel menta kala ker tawer ya ke Gaza saudong bat ki parlok jong ki leno Hamas ki bana ki wei pat ki jaka kinom la syu man penpoi ya ki tiar tma sya ki leno Hamas bat u Benjamin Netanyahu Prime Minister jong ka Israel uloong ngin pencak kerteng sendon ya ki leno Hamas nakani ka sla perthai bat u Prime Minister jong ka Israel uloong ru ba uwei pa uwei udkhot jong ki leno Hamas kila dei ban khenya lade u balayap lepa u Benjamin Netanyahu ula kren ya kani kentin ha kecing ilang kerki bat unong ilam kaliang persya u Benny Gantz bat uni Prime Minister jong ka Israel uloong ru ba ki Hamas kidai hi kiju ki leno ISIS bat kumba ki leno ISIS kila syak penluat bat kumta ya ki leno Hamas ru penluat hi kumju bat kata kadai kecingkut bat kecingja kerteng sendon jong ki leno Hamas na kani kasla perthai kublai shibun